سلام طرحان لكم قاعد حان مصاخم كم تلبنا حبشا اديوكيشن حوات لو ما عن تخات مالي خنا قربات زقبانا بسنك ناي سراح تاعقي خز زي قرب ناي ريبورتينا خنا قرب سلامنتاي تسلا معرف ندزي تونجفا لعل 10 حدنات ب 30 شومنت ويكا 10 حدنات ب 40 جلن percent وسيغ ناي تسلا شيرز انتايو تمالي ناي تسلا ايرنين ويك انيرو مالتيو ابز حلف بزعبا ايرنين تماهرنا انا نشتي حوات انتاي تري لك انتاي كتمهر لك زبل ስለዚህ ተስላ ኣብኡ ዝመፀ ዋላ ተናምበር ዳውካ ፅቡቅ ኣይንበርንበር እቲ ኣንደር ዝነበረ ናይቲ ሪፖርት ፅቡቅ ነይሩ ሶ ተስላ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ንዝብል ሶፋር ተስላ እውን ከምፃ ኢለኩም ነይረ ፈትዋ ከዓ ስለዝኾንኩ ኣይደን ዋይ ሶ ከምቲ ልቡ ንስኹም ሸርስ ካብ ትገብሩ ኣነ ከዓ ንእሽተይ መሰጋገሪ ሙዚቃ ክገብር ኣሕዋት ብዛዕባ ናይ ተስላ ሪፖርት ኢና ክንርኢ ሎም መዓንቲ ማለት እዩ ራይት እስገድድ ሓንሳብ ምስ ተኽላይ ማነስ ሓንሳብ ንዛረብ صغير جراك زورك مسودان قصات ثقيلة سنجب عصب كبير على رأتنا وزلنا زبنا وعيسى عصب صغير جراك زورك مسودان قصات ثقيلة نفس عصب كبير أنا رأفنا عيني قدما وزننا زبنا ودما نفشاك نفسك يا بحرة قبل ما يسرسو قتيل وفغرة اسكني قروني سفاني بطفى وعمرك تقدم ولما نقشاك نفسك يا حبارة عمرك ما يسرسو قتيل ورفغرة اسكني قروني سفاني بطفى وعمرك تقدم كرم ثانك يو يا بزحت اكيبكم اللهم كنجمرا اوكي احوات قدمي نزا فيديو زي الو معنتي مرأيكم بزعبان تاينا نزارب زلنا بري اقداس نجر مسرتاوي نحنا بحنتي individual stack كنوافر كلنا انتاي كنري على زبل ابز حلفين اشتي فيديو غير نير تي بزعبا ايرنين شير ناي سومن زيكا بمولو ناي ايرنين يو سامنت مالتيو نبتا فيديو كوسدكم حوات ازا فيديو زي انا هلكم رايوا بليز 43 دقيقه نزا فيديو زي رايوا انتاي مالتيو ناي حنت كامباني ويكا انا حنت تكال ويكا انا حنت كوربوريشن اتاوي اب خمي كتم ببتخيل ويكا انتاي كتر لك زبلنا لما عنتي نسو انا هنري سو اقدمكم ግን ነዚ አንድ ሕሪኹም ተመራጽት ያነ ዛ ቪዲዮ ዚኣ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ዘሎ ደስ በለ very important እዚ ኢኮኖሚካሊ ዝገለጽናዮ በቀዳማይ እዛ ምሳኣ ዘላ ናይ ሰዓትን ገለን እንተኮይኑ ማርኬት ወዲቑ ዝበልናዮ እዚ ክልቲኡ ብሓንሳብ ዝኸይድ ሕዋት ምፋር ጥራይ ኣይኮነን እንድሕር ነፍሪ ኮይና have to know እቲ ናህና መሰረታዊ ንብሎ ነገራት ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ኣገዳሲ እንታይ እዩ ነቲ ማርኬት ሃይ ክገብሮ ዝኽእል እንታይ እዩ ነቲ ማርኬት ዳውን ክገብሮ ዝኽእል እንታይ እዩ እሱ ተዘይፈልጥካ ላይክ ብዛዕባ ስታክ ማርኬት ምፋር ስለዝፈለጥካ ከይድካ ኣካውንት ስለዝኸፈተልካ ደስ በለ ወይ ከዓ ኣካውንት ስለዝኸፈተልካ ካልእ ሰብ ስልካ ገንዘብካ ምስዳድ ኣይኮን ኖ እቲ ሰዶ ዘለካ ገንዘብ እንታይ መስል ወይ ከዓ ናበይ ኢኻ ከምኡ እንድሕር ዝኩሉ ዓይነት መፅናዕቲ ወይ ከዓ ትምህርቲ ዘይንፈቱ ኮይና ኩሉ ሻዕ እንታይ ኢና ንሕና ናብቲ ኢንዴክስ ገፅኩም ዝዝበሉ ኢንዴክስ is the best ናቲን ብዛዕባ ዝንብሎ ዘለና ብዙሕ ሽግር ዘይብሉ ማለት እዩ ሶ very important economical term inflation zollo interest zollo kale bzaba earning financial na hanti company please nazen kulta video ra'ayونهم so lama anti tesla anta khoyna hay khoyna okay tesla ስለምንታ ማዕረፍ እንደዚ ሰማይ ተሰቂላ ልዕሊ 11% ያ ንርአዮ ንኺድ
نخيد ودا حوبي رأيوانا أبنت تسلا اوكي ابقى اقول تسلا ستاك تلكم رايد اوي ترخبوا تخلهم تسلا سلمنتا رايو 162 قرشي بصيحه سوفار ازي كمان اندحر تملسنا نهجنا يلوم معنتي رايو ابزي انيرا ابريل 19 سي ابريل 22 ابي نيرا 142 قرشي نيرا نحنت شير مالتي 142 قرشي نيرا سوز انت اخوينا اللوم معنتي نام 162 بصيحه لايك انت اخوينا كل تريو زلهم جرين كوينا ستيلون يقصل له ازيكا افتر كلوز مالتي ماركت كلوز غير زلو دحر كلوز مخاني كمان ستيل تقصل زلو سلازي انت اوريدي 12.06% today راح لو ما انت انكريز غيرا تسلا سو نزي باك جراوند نخري مالتي سو اوكي نزي كله خريو انت انا نخيد مسيلكم ابتا حانت فيديوز غلص كوا زلو تي كوارلي مالت ايرنين غيرا تمالي تسلا مالتي ناتا صبصاب غيرا ناي ور حاله ناي ور خلطن ناي ور سلستن نايزي صبصاب غيرا صبصاب كوارلي زغبريلنا تماهرنا انا حانت فيديو خير اخما نزي انت ريخما كونفيس كتغبركم يا سو ابزي هايلايت نش تغبر انت ايز مسل انت ايت ايرنين انت ايت تصفا سلازلواي مجمريا اتي هايلايت زين ايش تنقبرنا حوات انت ايت سامر زلو اوكي تسلا كله مسجراته انت اي مسجرات تخبر كله اتي نسا نابزي كاش فلو نابزي خدمه all right let's go with it total is 26 okay let's go with it let's start with this that's fine okay Tesla profitable حدا نتبي بيلون is حدا نتبي خلته بيلون the operating income رخيبه up Q1 that's okay so you know what let me go with this I have in here summary way easy so كاب يهو زمت خوي مالتي اوكي تسلا ناي بحقي صبو رينا ابتي ناي تسلا ريبورت كوارل ناي زحلفه ناي اجست ازي مسجراتون هلوكم earning per share زبحال ازي profit over outstanding shares تماهرنا انا بزحلفه بيناون كنمصاين ازي تثبيت ناي تسلا زنبره 0.52 سنتيم نيرو تثبيت كوينو جن مسجراته تسلا مسجراته ناب 0.45 per share نحنت مالتي رايو ميست خوين له ازي استيميت بحال بقى تثبيتنا نبرناس 52 سنتيم بي اس اي ويك لايك اي بي اس ويك earning per share تثبيت نبره 52 سنتيم كوينو جن 45 سنتيم كوينو ترخيبو داون كوينو اي تعوتتن اوكي اي تعوت صبو شجر بلون ريفينيو نبعلو كندي غنزب غيرا تسلا ابزن 3 ورحي 21.3 بليون which is كندي يصبنيرو ماركت 22.3 بليون يصبنيرو داون كينا رايو انتاي داون كينو لو مسيلكم earning per share داون كينا لا እንደገና revenue سرحته كله عمت مولو اتوت ناي عمت مولو ኢና نزارب زلناها ናብ 21.3 بليون اتيا طرح نبل ኣለና تثبيتها 22 بليون نيرو كلتيو ازي ميس غيراتو سو انتاي دا الدا نتسلا دا سلمنتاي دا الدا اتخلو نبلو زلنا كتو اتوزق بقى ገንዘብ አይተውትና አላ ولا ካሽ ፍሎው ንባዕሉ ኣብቲ ተሓርክን ርኢና ብሙሉ ካሽ ፍሎው ሚስ ገራ ካሽ ንባዕላ ሾርት ኮይናላ ከመይ ገራ አላ ተስላ ሃይ ኮይናላ ስለምንታ ተስላ ሃይ ኮይና according to Yahoo Finance ዜን ሰለስተነት ብላ low cost vehicle መኪና ማለት እንደገና ተስላ እቲ predict ናታ ዜን ሰለስተነት ክንገልጸና እንደገና Q2 will be lot better ሕጂ ክንገልጻ እዚኣ ክንጅምራ ተስላ መብጽዓ ኣትዮ انت مبصع زلعلو مجمريا موديل 2 واقع كباب 25 شح واقع موديل مالت حسرتي مكينه كساب 25 واقع next generation نزمت generation لهم حنت product plan غيرو سلازي مفري محاصيروسي توسختي ابتنزلو امسي ازي انا موديل 2 خوينا واقع 25 يجوالكم يكون ناي تسلا واقع مالت كل فلط 4 انقل الشح كساب 25 زواقع حنت موديل مكينا قل كنا مسئينا بلو that is next generation production يلوم كاسهم يمولو صبق نغري رايو look this حدا نغر حسر تواقع مكينا next generation زخونت مكينا خنمصو يلومالو ازي كله لاين اب كوينو accelerated بالتعمي new models previously up نايكل 2025 second half 2025 قرب مخانو promise اتيم لالو حدا نتبي more affordable اتز حسر واقعها تسلاسي ب 25 شحس مكينه خدغز تسلا بلكال مالتي 1 point هاي زغبرنا نزارب دلنا اوكي كاليتي second point مالتي كاليتي نت بخار ايوه دنا تسلا ابز حلفه ابزي ريبورت ناي ور 4 جلوبالي
كساب 380 شدشتن يكون دليفري مكينة تخوين أبزن 3 ورحين هذا عندنا كابزن 380 شدشتن دليفري خا كبابي 430 3 شحت راحين بروديس كوينن اوكي هججن يبلو أبز مصجن لو كوست مالسي نو تو دليفري بزو حدا غيرنا بزح دليفري خنقبر يبلو خالو بزي اخر ايوا سو بزحات مكاين كا دليفري كن كهونا عين that is እቲ ኒው ሞዴል ስበልናዮ እቲ ሓድሽ ፕሮዳክሽን ንብሎ ዘለና ካልእ ካ ብዙሓት ዝኾና መካይን እንታይ ኮነን ፕሮዲስ ገይረን ሕጂ ሎው ኮስት ሕዘን ብዚኣ ዝሓሰረ ሳፕላይ ክንኮልናሲ ንኣብነት ሓንቲ መኪና ኣብ ጀርመን ተሰሪሓ ናብ ዩኤስ ክትመፅእ እንድሕር ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ብኽቡር ትመፅእ ነይራ ወይ ከዓ ብኽቡር ትስራሕ ነይራ ሕጂ ግን ብዝሓሰረ ስለዚ ንሱ ዘምፅኦ ማርጅን ናይ ቴስላ ኣብ ዝሓለፈ ኣብዚ ሕጂ ዘርኣየቶ 16.4% رأي مارجن مالت كل شحوات اتنسخة تسرحة سرحانا إذا أواقع حموش سمئتي الكال لخانا أبنت كندي كوست غير الكا نخلو كوست ليبر بل ناتو نبرات بل كله زن كاوز قدلت ماتي مارجن بحال اتو بروفيت زي حدا بحدا خنا مهارين تثبيت ام ماركت مارجن 15 بتشعات تصبي نبرنا ناب 16.4 مارجن كيرو دا من صبوق بروفيت تغيرو حدا زي كعبيو سلازي راي وضع مارجن مالت كل شيء عندنا غروس جبركايو ወይ ከዓ ግሮስ ማይናስ ኮስት ማለት ሶ ማርጂን እዚ ማርጂን እዚ 16.4% ክብል ከሎ ትፅቢት ግን 15.9 ጽቡቅ ብጣዕሚ ጽቡቅ ሶ ካልአይቲ ሃይ ዝገበረታ ማለት እያ ሶ እንታይና አለና ቀዳመይቲ ሓድሽ ሞዴልስ ዋጋው አፎርዳብል ክሰርሖም ኣብዚ ከዓ ሳፕላይ ወይ ከዓ ነቲ መካይን ብዙሕ ኣፍርዮም ብሕስር ዝበለ ዋጋ ከዓ ናብ ቦታ ከባፃፅሕዎን that's perfect one so እዚ ፕላንም ናቶም ኣብዚ ኣነ ለኩም almost 3 ሚሊዮን ይኾን ፕሮዲስ ንኾና መኪና ኣብዚ ዓመት 2025 ገፁ ክሳብ 3 ሚሊዮን ይኾን ፕሮዳክት ንኾና ይትመደቦም ዘሎ that is good ከባቢ ሕጂ ግን ኣብ ሶፋር ክሳብ 2.3 ሚሊዮን ኣከባቢ ጥራሕን ፈርየን ዘለዋ ስለዚ እዚ ብሙሉ ከባቢ 500-600 ሺህ ኣዲሽን ክገብሩ ምዃኖም ተዛሪቦም ኣሎ እጅራዮ እቲ ፍልልዩ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሕዋት እንድሕር ከባቢ 2.3 ሚሊዮን ተፍር ነይራ ተስላ ሓፈሻዊ ኩሉ ዓይነት ተስላታት ማለት እዩ ሞዴላት በል ዋላ ተን ሮቦታክስ በል ካልቃል ሕጂ ግን ናብ 3 ሚሊዮን ክኸውን ከነፍር ኢና ብላ ኣለዋ እዚ ከዓ ሃይ ገይርዎ ነቲ ተስላ ነቲ ሸር ዘዕብዮ ዘሎ ካልእ تا next generation platform زبلنا لك أبز حلفهم قليتنا أنا أحوال إذا روبوتاكس وكا أن رايد شيرز بحالك إذا أخا أشرحوا خمسة لو إذا أخا أوبر أوبر أن ليفت انتهي تقبرا ماركت كتقاط صراحة خل مالتي روبوتاكس كا already أبصرحان أغسطس أبزز مت ورح شمنته 2024 كا روبوتاكس كأتو مخانم كأنا جرام علو روبوتاكس مالس أكلك كم أوبر وكا كم ليفت خوينن سرحة so right was الثلاث سنة بي ندقنا أنا بعلو FSD is self drive مكينة مالتي بعلا drive تخون كا الزخا mostly علو عندي جن زبالة سرحوان ويكاون زبالة بروديس نخو قبري أمزلنا زلون so بسن كذي ثلاث سنة بنبلو زلنا أتي ستاك ماركت هاي كوين زلنا مال سلازي autonomous vehicle مالتي بعلا particular بتكنولوجي درايف تقبر بقى سب زي كون درايف تقبرس بتكنولوجي درايف تقبر مكينة ام زد دالو زلو تسلا سو ازيوم زخلو رايو روبوتاكس لو سايبر كاب አሎ እነን አጎስታይትኩም ጾም ሎው ኮስት ቬሂክል ብዝሓሰረ ኮስት ቬሂክል ንብላለና ዝخلو እንደገና ሀት ሳፕላይ ወይ ካፕቲን መጓዓዝ ኻ ብዝሓሰረ እንክ ኸዳ ወይ ክንቀሳቀሳ ኣብታ ማኪና ሶ this 3 ነጥቢ ወይ 4 ነጥቢ እዩ ሞር እንታ ኣሽም ትገብሮ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ተንቀንድ ክደግመ ተን4 ኮይነን ዘለዋ ተነጥቢ ኣሕዋት ክትሕዝዎ እንደስ ይብለኒ ሶ መጀመሪያ 16.4% ኤክስ ክሬዲት ማለት ማርጂን ገይሮም ዝበለጸ ማርጂን ገይሮም ከላይ ሞር አፎርደብል ዝኾነ የፍሪለው ከባቢ 25 ዋጋን ማለት ሞር ዝሓሰራ መካይን የፍሪለው እንደገና ኒው ፕሮዳክሽን ካ ላይን አፕ ገይሮም አለው ኩለን ምስ ኔክስት ጀነሬሽን ሎም ነዚ ሓድሽ ጀነሬሽን ሎም ካ ሓድሽ መካይን ወይ ሓድሽ ፕሮዲስ ገብርለው ካል ከባቢ 3 ሚሊዮን ይኾኑ መካይን ከፍሪኦም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከም ፕሮሚስ ኣትዮም ኣሎ ማለት እዩ ካል ሰፕላይ ወይ ከዓ ሰፕላይ ፕራይስ ማለት
ካብቲን ናብቲን ሃይ ዝነበረ lower ዝኾነ supply production ካ ክገብሩላ ምዃኖም ኣብ ውዕል ኣትዮም ኣለዉ ካልእ cash on hand ኣሕዋት cash on hand ተስላ ከባቢ 27 ቢልዮን ኣለዋ cash on hand ማለት ኣብ ኢዶም ዘሎ cash and cash equivalent ከባቢ 27 ቢልዮን እዚ ንባዕሉ ዳውን ኮይኑ ግን ጽቡቕ ዝኾነ ገንዘብ ኣለዎ ነዚ ኩሉ ዝብልዎ ዘለዉ መስራሓት still እንታይ ይመስልኩም ነዚ ኩሉ ዝብልዎ ዘሎ ገንዘብ ኣይከድልዮምን ይበትናቶም ዘለዎም ገንዘብን ክሰርሒኦም ዝብል ነይሩ ከባቢ 29 ቢልዮን ነይርዎም ኣብ ዝሓለፈ at the end of quarter 4 ናይ Q4 ናይ 2023 ማለት እዩ Q4 ናይ 2023 ግን ከባቢ 2 ቢልዮን ይኸውን ዳውን ኮይኑ ናብ 27 still ጽቡቕ ምክንያቱ እዞም ኩሉ መደባት ገይሮም ፕሮዲስ እንዳገበሩ ማለት እዚኣ according to Yahoo Finance ዝረኸብኳ ሳይት ናብዚ ገልቢጥያ ዘለኹ ምክንያቱ ብቀይሕን ብገለን ክትዕመን ስለደለኹ እምበር so እዚአን ተን ፕሮዳክት ተን ሰለስተ ነገር ንተስላ ሃይ ገይረና ዘለዋ ነጥብታት okay this is the main alright ናብቲ financial ናብቲ ተኣሽሙ ክንኣቱ ኣሕዋት my in life ኣለኹ ጽቡቕ okay ጽቡቕ alright ናብቲ ሓፈሻው ኳርሊ እዚ ኣላ ኣጠኻት ሳይ እዚ ኩሉ ዝልዎ ፀናሕኩ ኣብዚ ሳመርሎ ኣሕዋት ካሽ ንኣብነት ኣብዚ ዝሮ ዘለኹም ኔጌቲቭ ኢና ካሽ መፅና ብሰዓት እዚ ናይ ኳርተር 2 ናይ Q1 ኔጌቲቭ 2.5 ቢልዮን ካሽ ፎሎሲ ኔጌቲቭ እዮም ኮይኖም ሕጂ ሶፋር ግን ኣብ ሃንድ ካሽ ዘለዎም ጥረ ገንዘብ ግን ከባቢ 26.9 ማለት 27 ቢልዮን ኣለዎም that's okay that's not a big deal ምክንያቱ ክሳብ ክንዱ ካሽ ኣለዎም even though ዋላዚ ኔጌቲቭ ዳ ይምፁ ኣብዚ Q1 ዳ ኣምበር ከባቢ 26.9 ገንዘብ ግን ኣለዎም so increase ናይ AI trend ኣብዚ ብሙሉኡ እዚ ብጣዕሚ ትሪኦም ኣለኹም ናይ artificial intelligence ኩሉ ትነገሮም እቲ መካይኖም እቲ ካልእ ነገር ናብዚኦም ፎከስ ዝገብሩ ዘለዎም that's why next generation ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ዳርጋ ንተስላ ዝዋዳደራ ዳርጋ የለን ዝብል ግምታት እዩ ዘሎ ስለዚ by more than 130 increase ገይሮሞ ብዛዕባ ናይ AI train compete ንምግባር ምውዳርሲ ናብ ልዕሊ 130% ኣብ Q1 ወይ ከዓ ዝሓለፈት እንታይ ኮይኑ ተወዳደርቲ ንኾኑ ኣብዚ ማረት ስፔንድ ይገብርሎ ማለት እዩ ስለዚ ፕሮዳክሽን ሳይበር ትራክስ እዘን ንብረን ዘላ ሳይበር ትራክስ ተን ዓበይቲ ማለት እዩ ኣብ ሲንግል ውን ኣብ ሓንቲ ሰሙን ከባቢ 1000 ፈረና ኣለዋ ኣብ ኣፕሪል ጥራሕ እዚ ናይ ሳይበር ትራክ ሞር ፕሮዲስ ከም ዝገብሩ እዮም ነጊሮምና ዘሎ እቲ ኩሉ ዝብሎ ፀናሕኩ ኣብዚ ኩሉ ሎ ንኣብነት ኤሌክትሮኒክ ክኾን ኣለዎ ተን መካይን ካልእ in general ኣብዚ እዩ so let's go to a little summary in here ኣሕዋት ክንሪኦ ዘለና alright come to revenue is a little down but that's okay ፀገም ዝበሃል ኣይኮነን okay let's get productivity isn't it lokum reduce vehicle as soon as possible due to the pricing and mix ኢልና ኢና እዚኣ okay cash 26 ና higher FSD እዚ self drive መኪና ማለት እዩ revenue recognition year over due to release auto park feature in North America so እዚ ከዓ higher ክኸውን ምዃኑ ከዓቢ ምዃኑ እውን እዮም ነጊሮምና ዘለዎ so energy efficiency energy generation ካ ዝበለፀ gross profit ከም ዝገበረ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብዚ Q1 እዮም ነጊሮም ክኸደ ዘለኒ ነጥብታት ሓደ okay here we go this is the most important ሕዋት እዚ ነለኩም እተን ሞዴልስ እዚአን ከባቢ ሙሉእ እንድሕር ደሚርኩም እዚኣተን about 2.3 2.4 እየን ዝመፃ ዘለዋ still Tesla semi next generation platform and Roadstar ዝበሃል ኩሉ ኣድምስ ኮነ ኣብዚ ከባቢ 3 ሚልዮን ይኸውን ክመፅእ ማለት እዩ so እዚ ፕሮዲስ ይገብሩ ከም ዘለዉ more ፕሮዲስ ይገብሩ ከም ዘለዉ እቲ ቀንዲ okay artificial intelligence ራዩ artificial intelligence ኣካይዶም ራዩ ካብ ማርች 2023 ኣብዚ ከባቢ እዮም ነይሮም ማርች 20 like July ኣብዚ ለው ሕጂ ግን ኣብ ማርች 2024 is way high ኣብዚ ከባቢ ለው so that means ናብቲ ሰፍቱ ናብዚ ናይ artificial intelligence ልዕሊ 130 ይኸውን % ወሲኾም ኣለዉ ሞር ኣብኡ ፎካስ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩና ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ተን FSD surprised ን30 ዓመት ፍሪ ትሪያል ክቡኻ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እዚ subscription ጌርካ ከባቢ 9 ቅርሺ ድኻ ገለ ክትከፍል ነቶም መኪና ተስላ ዘለኹም ኖርማል ብኸምኡ ክትጅምሮ እንትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልእ ባተሪ ፓወሩን ጽቡቕ እምፅወሎ ብስናር okay energy generation and storage look this how increase look this I know it was Q4 2023 was high but no Q4 2023 was down but Q1 2024 is way high but not like Q3 2023 so still
increase ገይሩሎ ካብ ዝሓለፈ q ካብ q4 ማለት እዩ ኣሕዋት ብዛዕባ እዚ q ካልእ ዝሓለፈት ቪድዮ ልሕርኢኹማ ሞር ክትመሃሩ ትኽእልኹም ነስታት so just summary ጥራሕ ክገብሩ ኣነ ዘለኒ በር ካልእ ኣይኮን ኦኬ እዚ እቲ ፕሮዳክሽን እዩ ኣሕዋት እዚ ኩሉ እቲ ዝበልናዮ ኣብቲ ንህለኩም ክሳብ ክንደይ ይኾን ፕሮዳክሽን ከም ዘሎ almost ልዕሊ 50% growth ከም ዝገብር ኣብ 2023 production ካብ ናይ 2023 ማለት ልዕሊ 50% ሲ ካብቲ ዘለዎም ፕሮዲስ ከም ዝገብሩ እዮም ነጊሮምና ዘሎ ልዕሊ 50% ካብ close to 3 million this is the word in here ንህለኩም this is that's a lot ማለት እዩ so ተንሳማሪ ኣብቲ ኣይለየን ዘለኹ እየ ንሳተን ካብ ኣነ ገር የለን እዚ ንህለኩም ትንኣብነት what is this እዚ ተስላ ecosystems how they gonna do it's right shell ta over ta ሽምልዋ ዘለና እዚኣ ንህልኩም ta to robotax ማለት እዩ እቲ FSD ከዓ ከምዚ ኢሉ ባዕሉ ዝዝወር ማለት እዩ this is how they can just handle a person ከምዚ ገይሮም ይሰርሕዎ ዘለዉ let me go with this okay what is this okay this is okay model 3 lazy statement at okay all right this is Cybertruck final assembly ta Cybertruck ከባቢ ሓደ ሽሕ ኣብ ሰሙን ሰርሕዋ ዘለዉ እዚኣ ንህልኩም this is the way it is how can we get them assembly ገብርዎ ከም ዘለዉ this is how Tesla ማለት እዩ this is very good yeah this is ኩለን እንታይ እንዚኣተን እተን ሱፐር ቻርጅ ዝኾና ኔትወርክ እየን እዚአን ብሙሉአን ሱፐር ቻርጅ ዝኾና መካይን ሓደሽ እየን ብሙሉአን okay this is the robotax እቲ robotax እዚ እዩ ንህለኩም በዚ ገይሮም ማለት ሲ ከምዚ ኦቨር ምሻለቱ ናይ ኦቨር ኣፕሊኬሽን ንሕና ኦርደር ንገብረሉ this is going to be that ready ምስ ኮነ by ወርሒ 8 this is how we're gonna have still ሙዚቃ ኣለዎ ካልእ ኣለዎ ዲግሪ ንባዕልኹ ነግረካ ክንደይ 3 ሚኒት ትፅበ እቲ ሰሙን ዝበሃል ተኣሽሙ I don't know ንሱ ኢና ዳውንሎድ ንገብሮ ማለት እዩ so this is how they are planning it's mostly AI ዝኾነ ነገር እዮም ዘዳልው ዘሎ ማለት እዩ okay this is the mega park I had a mega park here let's go pass okay this is Tesla Semi okay start of the construction near okay Gigafactory in Nevada okay እዚ ሓድሽ construction ነቲ Gigafactory near Nevada ዝህነፅ ዘሎ they are growing በቃ in general Tesla is growing ማለት እዩ so the cost grant okay excuse it and then every penny out of the okay ከመይ ገይሮም ነዚኣ ኮስት ነዚኣ ንህልኩም ከመይ ገይሮም assembly ገብረዋ this is a lot ሙሉ እዚ ኩሉ ናብኣ ዝኣቱ ማለት this is a lot right very it cost grant so that means ነዚ ኮስት እዚ ሲ ናብዚኣ ንምምፃእ እዮም ንህልኩም ነዚኣ ንክሰርሓ ወይ ከዓ ነዛ ተስላ ብዚኣ ንክሰርሕ ሓንቲ ሞዴል this is all input ናብኡ ገብሮም ዘሎ ማለት who knows who can go just detail with this we don't want to go with it okay financial statement ከም ወይ ዝበልናዮ እቲ financial statement ንህለኩም እዚ ናይ ዝህጅ ማለት እዩ 21.3 billion income ከም ዝረኸቡ ተጸበይዎ 22.3 ማለት እዩ ኮይኑ ግን it's fine ወላ ሓንቲ ፀገም ዝበሃል ኣይኮነን alright ሚስ ዳ ይኹን በር እቲ ፕሮዳክሽን ምፍጣሮም is the most important እዚ we are not necessary ሓደ በሓደ ብዚ እንተኸድናዮ ብዙሕ ሽግር የብሉን this is accounting ኣሕዋት ትፈልጥዎ ትኾንኩም ክንደይ ኢንካም ገይሮም እዚ ከዓ ንኣብነት ክንደይ ኮስት ንዑ ነቲ ነገራት ከዓ ክንደይ ከዓ ከተጓዳሉ ኣለኹም ማለት at the end of the time ና ካሽ ፎሎዊንግ ክመፁ ማለት እዩ ክንደይ ባላንስ ሽት ከዓ ኣብዚ ንህለኩም this is always they have them like 109 that's a good one that equity and liability ማለት እዩ okay Q4 this is bad my goodness this is cash flow see okay cash flow from the operating activity see okay net income see wow this is low look this ኣብዚ ሓለፈ Q4 2023 almost 7 billion almost 8 billion euro ሕጂ ግን 1.1 billion this is way down okay ገንዘብ አይገበሩን ሕጂ ግን እቲ way lay off ስለ ዝገበሩ እቲ ነገራቶም ጥራሕ the most important ማለት እዩ so this is you don't have to go detail abzi ana zakhire bilen wala un kulna zakhire bilna this is most important account ስለ ተማሃራን احنا ብዙ ሓገዳሲ ኮነን you don't need it እንታ እቲ ቀንድ ማለት እዩ this is the one it is نلكم to gross revenue نبعل زين لكم ابزي نيرو عامي اذا حلفه Q4 مالت Q4 كبر كلكم اي 23 25.14 نيرو هيجي قلنا ب 21.3 داون كوين مالت way down كوين لكن it's better than like you know 2022 see 18.9 بليون اتيم نيرم still كاب 2022 كن زحاشه اي مالتي كاب ولا لك quarter 3 2022 still we are okay تثبيتنا تثبينا انا زي مالتي so gross profit كم زرعنا لكم gross profit almost yes this is billion okay تحت اللفظي okay what is this gross profit what is this operating income this is the operating income okay 21.3 billion that's a lot okay net income all right this is
يا بريهم ما هنا like أبزيجن 1.3 billion after statement of statement of cash flows رأنا مالك. So if you want to play with it, you can play with it. It's not necessary. Again, what we need is this is how. So this is the way it is. Yeah, almost 2.5 operating expense gross تجارو. Okay. Alright, you can play around. Tom number photo comes is number is photo أبزيكوا خمس أو بزح بقلل زبالة من قد النزي بsimplify زخانة إن أخذ مهراكم حوات كلا حصرت تندامت أنا إذا أنت إكتين تاي liability تاي asset كله رينا أنا total asset ناي تسلاسي almost كندي على لك لكم سوسان 4 نت بس على شو متن بيلان it's a lot of assets سالو liability كا كندي يخون عدال لون كا نقرن okay equity كا almost 65 what is this alright share outstanding. Well, straightforward. Share outstanding is like, straight. Almost 3.19 billion share كشيء تخلي بوتها مالتي. Alright, is the paragraph غير كم كتير بدخلهم. Okay, it's not necessary. Alright, let's back. نعم بعد NVIDIA أنا كل غلمت نخلينا. This is not necessary to go over it. Okay. زخون استرف النقاهيلون دي كلمة not really nothing. Okay, this is how بحصر زبالة انت اي حوات حفشاو اتن نتبطاطا بدي اخد اجمن واي اتسلا هاي كوينا خمسة كوينا نزبل حتو مجمرة اتي ناتا margin profit is high حسر شدشن نتبعتين مخنياتو اتس supply زقبرو مورو داون سلزخوني حدا كلاي نجر اتي more affordable ويكا حسرات مكاين ويكا نتي جنريشن زي مكاين زخونا كفري مخانم ينقرون له بتعمل صبو new production line مالت new production line كأحس سي كله مستي اي تكنولوجيز بقى مسو زساني ون كفريو like more لعلي كباب السلسمي اللي يخون production كم زلوا نقرون له قال supply prices down supply price مالت كم يقدر كاب جرمن دحت سريحنا بيأس إنه خمسة اتي ناي transport down comes هنا that's why its margin is good so see you عندي كالو ولا حنتي يلن very good صبو outline comes along that's what it is summary مالتي كالو تسلا بالتعمي صبو كم زلا تريوا لكم هجنتايو I don't know مالت أبي كتبت احتقال أو like market مستعد أو راح نهلكم so far 100 سانكلتن كوين زلوا مالتي كابزي 100 سانكلتن يستيل نرجن like increase لما عن طرح 10 تغلطنت بشدش سب 10 تغلطنت بزيرو شدش سي almost 12% increase جرا تسلا مالت so تسلا is a good shit احوات تسلا زبله زلا كله زي كل عينت برودكشنات عند حتى مصاليا maybe تسلا كان بعض انفيديا تكون هاي تخلني هاي تخيل بدك تكون تخلي again more steady زخونت like investment خوني خل مالتي so this is all what we have قص بقص زي حوات نطيب قص بقص نحن عاتو كلنا نحنون this is my first time نبزعبان هاي تسلا ريبورت تقبل زلهو جن ببن إشتي تجيب كاكرنا أن إشتي point نقبرنا كنا متأخن فتنا مالتي حدا كونو جن بزعبات تمالن أبز حلف خلطة مع التمهرنا أنت إيت earning كتر يقول لكم so that's why the market is high simple word alright thank you so much let's see what you have any questions مالتي معكم كبرت how to pick up a good stocks and then fire piece okay how to like كم يقدر كابيك تجبر تطبق stock نزبل كله انتينا رأينا مثلك out the best out so كم يقدر كأتنات كوسان what is your goal term ناتك انتي مالت نسخاسي easy going اللي حركنك سلام ننوح مدى بعلن اللي حركنك index is the best إن كله جا index زبالتي كينو إن أنا aggressive كخير إن حد تبلكم كأبتن aggressive سخونا nice stock grows جبرها fast جبرها أب إن مخار مالت هجي is it time to invest well of course always is time to invest مالتي good كل شيء single stock ويكا individual stock اندحر invest تقبروا خونكم حوات أنا أبنى الزنوب لوز أنا إحنا خدم بقولكم مالتي زنوب لوز أنا إحنا financial ناتن انتي مثل earning ناتن أبسل سور انتي بسل انتي انزل فريا انتي كيم سا خمي جران expand جبرا نعمل التسلا هجي تصبق زي كفري إلى هنا لا welcome good thank you so تسلا invest تقبر لا welcome good right صبوتي كباب 300 كوبا تحنيري 309 اني حنت شر كوبا تحنيري اذا حلف مالك صبو هجيكن كفريه كعبي اخات بلنا لا جد سو نسخه راش زي تخون الحركنك ازي بايك تاثرت خلا خنتن هاي زخونا كامبانيتات كم بعل تسلا جوجل ابل
كلن زين اب حدا M1 فاينانس فطيركا ناي حدا تاشمو كنقبرن تخلخا مالتي سو سينجل نتنا عشخا اللوا نعشخا فوكس كتقبر تخلخا ግን mostly كمي قرنا بيك نقبر ستاك نزبل ግን this is what we have to study about I know حدشو نترسي نقول سبزي حدشو بزعبا زي فاينانشال زي ريبورت خنزارب كلنا بتعمي قليل اسونا يكونن كبيديو numbers billions and millions هتزارب ግን نتي قلل زبله اسكن خدحان قلل زبله نابتي اندكس نحت تصقعنا صنحنا انداتمهارنا اندعبنا اندعمعبلنا مسكنا we can go through ማለት انا بخوم طرح اكوس لزخل اوكي okay I think so that thanks Fajar thanks everyone thanks Yop I think so that is all we have ናይ program ግን make sure حوات እቶም individual stack تدليو نزير እስዝበላይ ብጣዕሚ አተክሮ ግበርሉ ነዚ አተክሮ ትገብርሉ ንላቦ ኣብ መወዳእታ thank you እንድሕር ሕቶ ዘይብልና ኮይኑ this is how Tesla is moving up Tesla is going to grow ትገብርያ ማለት እዩ so ብሕልፊ ነከባቢ 3 ሚሊዮን ድሕር production ኣለዎም ኮይኑ it's a good one so thank you thanks guys let's move forward